Mutaberi wa Meru TV ni ntuku ya inya mweri juwetantatu mwaka ni juangiri jere mirongo ere na ithano. Mukira nkatho cia mwanya ntero chonde irawitite na mbere na gukenera mibango ya Meru TV. Nkugwata ogeni twithire tugitakagera nteto cietu cia Meru TV utuku bwana arua. Tutakagera riboti ira kwithire tukugitinda ndene ya ntora cietu twerekerete kidicigo bunge bionde. Toita monka kiri county Meru county muturi shonde county chonde cha ndegoro ya Kenya na Kenya ripoti cheki ome ya ndegoro ya Kenya. Wanba metaga Dennis Mutuma Muthomi mwerekeria tomathithio gorobona aru ni Jacqueline Makena. Tombirie na ripoti iyegie rugono rwa mututiki sniper ni aria governor wa county ya Meru Reverend Mutuma Ntoithinkia nombera kwethirwa akiriongera mwekuru wa mututiki sniper nara kwa wentere chia Kaboito Kengo East ntere chia Egembe Central. Governor Mutuma akiarena ugete ati nande families ya sniper ne batare gwetikiria kuthika mututiki mbere ya mweri jo muganja ni kenda anto bomba kuritangugi ingi amana babo Mutuma na choketie nkatho kiremonini wa rais Professor Kithure Kindiki nyonto bogo wakira mwekuru wa sniper nyomba na gwetikiria kuthondeka barabara ira chithiraitwe chigitira nteriu chia Kaboito mureithi waba na guturugurira na rukono ru na bana wa Meru Mutuma Ntoithinkia na reketie gwikinyia Kaboito mucheji wa sniper chambera ya kwire na nikenda akona aciari bawe o amwe na mwekuru sniper na tebeta na mbere turia nje sniper muchiyura yuithirite yuina kiriro amwe na Meru bonde tuina kiriro no ntubwa kuithira umwe wetu rori chamba yetu Meru sniper na mbere witwa na etwa na njira tatanishi ira mwankatha itutona justice so tukuyite kwira family bando no turi amwe nabo tutaulwa nibo kwira mwekuru sniper tutaulwa iwe kwira aciari ba sniper ithena ngina bando no tubarikana Mutuma bakathite nuntu bagukiririe gitari urionde mwiri jwa mwendo wao ethiritwa imucari na rikitie kuboria na ndebetikirie nikenda mwiri jwa komba kuthikwa na ntu bombe kunogoka na bete ngugine ingi riu twiyite nikenda mbere tu inspect murandi yu Excellency the Deputy President wetu Mheshimiwa Kithure Kindiki auto support wa kira sniper na kinya barabara irana cio twithirite tukibwitha cia bill of quantities nikenda ibwithwa ende ndirenda kuwa tutika mwiro sniper forever nkiromba Mheshimiwa Ndan Mheshimiwa Muri County Assembly of Meru na kinya community iranje ne sniper na aciari ba sniper na mwekuru twetikanirie nikenda ruwa muno twambiriria kubanga mathiko wa sniper woni nke ya kurua buga mathiko wa sniper ya kila mweri wa mwanja kana yatabo kuona loi ke ya kurua maoni yakwa mbuga mathiko ya sniper ya geta beyond mweri wa mwanja nikenda anto twita shughuli ningi nonto kwiyuma anto yari ya nayo anto bakamenyaniria yo kwa tuika mbuga kinyarira tukera anto itukuthika sniper ima anto bamenyaniria yo batena thina ringi ende nchokerie anto barabonde bethirite bari bathiete kioto kinkatho mbajiriritie na Mheshimiwa Ndan inkomenya no rumi nonto bwa kuthia ta kioto kia sniper na anto Kaboito inkomenya mbiti na barabange bwinze buthitangi nonto bwa kwithira burathe taira kana buteterete kioto kia anto Kaboito inkomenya bwina case kotini na ndrendo bwa shwa na arua butebwingwa ibokare twithirikari yetu ya county na kinya thirikari ya national ngina wa sniper kiaria kinyawe na kujirite nteto iji na kuga enda mwana wawe athikwa na nikenda mantu jere angi yo komba gwita na mbere na mathwani yawe yeite ngugi ingi tora na thina na ya mainge tora o mono tugo ndomba o mama ondo mbisi masibiriti atanegero motetune atekate ate mama ende ngabana
ningokoria o au awira mweri wa mwanja mugakurukithie mugakurukithie no ndo wa kwithiwa ote mundu otia maiti nyomba eta urita ngui ukuona weta wetete ugoria nembinda atia nyuma okuiwa nende batu etwabumirire na twabumirire thina ira tuhonire ningona mureto thiurungite nawe agwemero yonthe lakini oni twena muri nejire thira mantu yau yakurukire sisi yo wa mero atwirire athire mwethikiria ameru na momenye kira kiuria kingi atwirire o ndato cia kwaria ni nyingi lakini tutiomba kwaria thai kedumi nembi timwera yeweta oturakwa imenya barabegete atia baditete ngoira na atwirire Miriam na ringete timu ya sniper na atwirire Miriam timu ya sniper ya urire nduke kondo gogweta tunyai tware na mutuma na yure ndeto yu kwandu au na gwa kusunguzwa re Miriam aringaira sniper timu atia na nduko no gwa tomete ka kribu kara Mbushijwa Sniper na ndijo onete utethio kuma ki DP kana Deputy President wa Kenya Kithure Kindiki na wakirwa nyomba ira itite na mbere igiakagwa inene ya iga iria ikwirigirwa gutetheria mucijuju na bombe kwithwa bagikara bwega ninkuririkana tuwe ofisi-inĩ ya Deputy President oni na ndani mheshimiwa ndani Kili na mheshimiwa Muri twitite kuria Deputy President muno tukibanga mantu ya mathiko lakini twamu request twamwira tutimenya kuthika sniper tutithithiritie family we untubura community kona thirikari nithirite ithiete mantu ya sniper na Deputy President atwira era ndani Kili tweye twambiririe project yiyi na antoba media ibokuona project ya nyumba wakira mwekro sniper nyumba ni project yendelete na itochokeria ngai nkatho nonto kuma au nyumba ya uyura itwitite kubanga mathiko nikenda turokia chamba yetu mwana wetu na nthaka yetu ira yakuire kiru ya ira Meru murithi wa banki reportera Meru TV kuma ya mwirigone ya Igembe Kabuito Nkatho cia mwanya murithi waba nonto bwa ripoti yu tumentere cia Igembe turinge gatarugeto mwiko twerekere monkantere cia tigania ni aria akari kumantere cia mukwani ndene awadi ya Karamagi ciko bunge getigane East ni bachumirite na gucokeria mujumbe wa ntere nkatho mheshimiwa Mpuru wa Buri nikiraba kugana bathondekirete barabara ya kumantere cia muti utikirira monkantere cia mukwani kuringana na kare baba barabara izi ithirito gitweka mpanga kwa kagita gakaraja na ndi Mpuru wa Buri nombete kwethirwa kibeberia kiri kinyamara giki nera nandi akare baba bogete bakomba gweta na mbere na kurita ngoge ciao pate kuthangika Akariba mukwani leibocha na nturiri thronkirite ndene onde Karamagi shumbwe getiganisti bachumirite na nkiruinane na kwethira becokire mubunge wa Mpuru wa Buri nkatho ni kubenchera barabara kuma mututikirira mwanka mukwani barabara ira kariba bawete gukumira Mpuru wa Buri arite ne mwaka 2013 mwanka mwaka 2017 barabara iro yarira mwicho kumba kwethira ikirimwa na kirime yake 5 yakababa kuma mwaka 2017 mwanka mwaka 2020 na ile barabara itarare tongo mwanka tha Mpuru wa Buri mba kwethira gichokera no kumba kwithira kibabuthira barabara tuyitia twina nkathu nene cia mheshimiwa Mpuru wa Buri onto bo tunjira barabara twina miaka 5 nyumene kuma ria umwe 2013 ile barabara yerira kuinjwa na ruwa project iringe ciaire ile la barabara uturuba migwithwa lakini tukatha mheshimiwa Mpuru onto ruwari na rito tunja barabara yetu ne tukabwe twantu mukwani twinde twina nkatho muno kandethira barabara ebwithitwe yandingithia na inya muno liungite onao ndethira barabara ebwithitwe bureta abwithwa ndawa na ndethira antu barabara ene ndawa kambario tuko kinya mheshimiwa amenye kwingwe ya kurita
Murungu mwathani amutharime muno nontu bwa kuturirikana na kubwithia barabara no raundi embere era Mheshimiwa Mpuru ari kunenjete barabara ii aminja bwinkanya sana na ekaguo muno no ti muntu uti wira gwe ni itarira Mheshimiwa Mpuru ari ku raundi ire ngiake ya kwiyotura nontu barabara ii ira amibwithia irethire kilasi-ini kiali imbea kabisa ya bere 2017 barabara ii irachokera thuka ringi ya tiwa marinyera thuka wena ukue kabisa irethire ite kilasi-ini kira kiario irachoka irathuka irethire ite sasa we irathuka buru kwina nguyo aritite akaringithia ngoro cietu na mwanka thaitu kuba tutekira Mheshimiwa Mpuru Ntwaburi Mheshimiwa Mpuru Ntwaburi na aritite ngui ikaringithia ngoro cietu na mwanka thaitu ribo tutekira turua Mheshimiwa Mpuru nkatho ni mucokere na arari nontu turalilia barabara ii burebwithitwe na burendeleta na kubwithwo tukaigua kabisa mukuru na utushughulikira loine uma ya kaboboteania kariba ibombete kwithira kimenerio ni mubunge wa mwaka 2017 mwanka mwaka 2022 bakiwa nethira gita myaka 5 thiri nontote mendelo bombera kwithira bakiona kiriwe bakiwa werubura bena buthaini werubura bonete itira Mpuru ariti ni itira mbere na thayomba kwithira gichokete ne ringi barabara hii yetu irari na marinya twari Mpuru kamenjete ikaheta nywe Tuareke wethirwo nywe na ibo nontu kuiwa nkeriara ndaigwa kwe muntu kuthukia Mheshimiwa Mpuru kana muikaikia kiara rira muntu ukwithira rari kwo miaka 5 barabara yenekiri milioni 4.5 ni atiro marinya bila twaoria kioria itiangasi toringirwo acio lakini rwareto rera Mheshimiwa Mpuru atubithire barabara akeyainietie nontu imutongori mwendiantu tomwere ito kwa dato te bionto bo akeya na koroendia na koronderu tubara bangi batwire kuo itwabelenka muno twebera antu bonde ibachokeria na disco nontu bwa umu bwa maisha lakini turelenga na twatwika ari ya twira mbunge ne akulukirie yange ne akulukirie disco itaya wa mbecha kathe muntu akeyo mweya okwalelia kalelia muntura umukia kabisa lakini Mpuru Murungu wa mutharime nontu ndakwalelia kalelia muntu wa mwicho buru mwathani amutharime muno na itire wau kura cietu twina cio mibukone inkome abakeya na tungotole turabayana lakini inkwenda kubatangazira barikia kwiya marieto eu yonde bawichieta itokumenya bobweya kabaruti kenda beya kwangangia lakini antu bakaramatichia iba kumenya boya githako ingwe barutiri na ito kuona ngwira Mpuru arutite uthia bura karibabo wite barabara yo nombe kwithekire ikubwithwa komba kwithira kibatethia nene nontu manto mengi bomba kwitha kibwithia bethaira betumira barabara ikinyana bokumba kwitha bagite skuru na kinya wiche meya na kotokora bomba kwitha kiumanterei kwa yan sana nontu ba tubithia barabara onro moe kundikira kya londa mokwa mayangari barabara nei tutatira kurara barabara nei na ngari aibo ya Mheshimiwa nontu bakuo tubikiriro keto tubithira barabara mugwani ni etwera etule ya tukanywa tutuma tukare na tukanywa nontu tulutangwe akubekera koto ya ndiko na yondi bonto kona nyadware nya Mheshimiwa bituko ibo ya nontu nyitwero nyangwe yo tota mwathani mutharime nontu no turikana Mpuru kubwithira ntu boya mumato bwithira barabara hii lakini twachokia rwetio the barabara ne rege itamaliza siku 3 rwero ataboka tukaenja marinya tuturi marinene ende kadombe project cio thaide ina rwe mukwani yo kana barabara ne tochamanie ni tukonjumae tore ina twikira rwe ome barabara kenda barabara thuka rwero thuka rukabwithira wiri tukuthukia barabara ngai atharime Mheshimiwa Mpuru ngai atharime ngwe ciawe atharime tiane yonde ya mukwani niyo barabara ira etowete antu baba ingi betu barutangwe mukwani ya gwichia maiya kurandiko kaoto ai niyo ana betu batethuka ira bara batina ngui ni ontu bo itokua barabara ebui na watilite karama na njire nene muno
kugenda itukua na kinya antu baba ethi antu bara bari ya utheri bakaura koto na bakaichia maia na bakabwithia mantu ameya akabubotiani barabara ya kuma mututikirira wita morokenio kulukiro rumwa kafaktura mbaranga kinya onambirite kumba kwithe kibwitho kulukiro tongoria bamporo wa bori nkiripotira Meru TV kumatiani betanda msumoturia wathirinja Tukiuma ntere cia tigania twerekere monka ntere kana ginene gicigo bunge gya South Imenti ni aria akariba kuma ntere cia Mwamba na Machikine ni bacumiritie na kuthondeka barabara ya kuma ntere cia Mwamba gwita Machikine kwerekera monka ngongo monka ntere cia Kinoro ni kireba kuga mujumbe wa ntareji Daktari Chandrak Mwiti na remeto ngogo yawe ya kwa bathondekera barabara hizi bakiaria kariba baba Ogeta West ni bonanitie kwaga witikio na mujumbe uju Chandrak Mwiti na kuga bo bakamwebirigitine kagita kaithurano keza nonto mawera na jara chombe abekireta kariba ntere hizi atediritwe akija ingia na njira no eriko Abo kariba Machikene irere wandine ya Ogeta ya baruguru kuma kirigisigo mbuge ga South Imenti ni baumirite na kwithondekera njira iria kurukite kuma kwa Mwamba gwita Machikene iria kinya nkuruki kinyaga ngongo monka Kinoro ni aria bakiaria na metha ya nteto ya Meru TV baugite bajukitie tagaria riri nyuma ya mujumbe wa guntu guku Daktari Chandrak Mwiti kubatejaniria kuma kwa Mwamba kukuruka yeta cukuru ya Maskene primary gwita ngongo gwita Kinoro barabara yu nituthangikitie muno no tututumba gwita na barabara yu nande tukithondeka ira njira uju itukunoga muno asa bate turi ekuru nyina wana baba aciari bana baba turithondekera njira twingwa aciere betu batikumba kinya ikwitira njira nezi na ana barita bana rimwe kinya bakire magwa ibona barabara nandike tonera nuntu bubwega tukaithondekere njira twingwa njira isi athemira na aja kona tuthithia njira twi batwi utengugi ayuthi batina ngugi na ndi atukwenda kuria Chandrak atiri ethira atumba na ngugi atwira tumwite tu 2027 twikire onge uria komba ngugi barabara ni national government na barabara ni linkite tuna institutions ya thirikari iria tuna Maskene primary tuna Maskene dispensary tuna kanisa iria na barabara ni tugwathire ne thukire buru niki tutemona atue tutije na aretire indege yake tuona na eguru na atu aja kinyeria ritomba kunira na itukumuria na riganire tu batu kabisa na tutigaye gutangu tutigite majani twatiga gukama tuja kuithiria njira nkurukia karibaba nande ni baugite batina wirigiro na mujumbe uju nyuma yawe kurema gukinyaniria mawirane jonthe jarethire agikanira na aringi kura baba Chandrak ndenda kwira Chandrak uju 2027 peu no peu tonto atutethagia buru Machikene kugita mugite no riru batue ngugia bane ukara Nairobi eja tukona kurukite na iguru 2027 tukamenya ura tukathithia undari wawe na mwangana ndi ntikuga ndi na imani nawe iturigari muno MP okuku atura etirite iguru bwana Chandrak na aturirwe twi yuthi na aturirwe turi antu bantura ni aria bakirikiria kinya bonenie kurega kugwatanira na finance bill ya 2025 iria bakuga ikethire kiinyiria mukenya wa kawaida bunene na turira MP jetu jonze ja Meru ija umare na jamwire ari bati tukurega number 2 itukumenya finance bill ya 2025 ne jitagai na kirose zile cia tuma agency bareta thina last year those crosses are still there basireta indirectly batonyetie na njira ingi so itukuria mujumbe wetu tonto kwina public participation neja na atwire kethira geteithio kurukia tukumecirie tuturaga kana atikurukia na kethira agurukia cici yawe nau ngugia wana gwitira iguru gwita gukurukia finance bill Nairobi na gukaragia raisi nkiripotera Meru TV mbita Jeff
wa Gituma. Mkatho cia mwanya Jeff wa Gituma nonto bwa riboti yu kungana kuna ati kigomano gia gutegera manto jegie urimi bwa kimera gia nkandi kigomano kiria gikumenyekana ta the National Academia Conference kia mwaka juju wa 2025 nikiombere gwetana mbere na haria ndene ya county ya Embu. Kiri kigomano giki atongere Kathomba ni bombere kwethora bagikinya ario munini wa rais wa Mthiguru ya Kenya Professor Kithure Kindiki, gavana wa county ya Embu na atongeria bangi Kathomba. Ni kigomano gioka ndene ya cukuru ya Embu University arabombere kwethora bakiariria manto Kathomba jegie gutetheria kana kwa inya murimi wa nkandi aja Mthiguru ya Kenya. We are thinking about the farmer, not the processor, not everybody, but the farmer. And what we do with the farmer, because we want to increase our production so that we are able to compete with Australia, South Africa, and another very emerging producer called China. And we also want to have the farmer get the value for the crop and have money in his pocket. Allow me to say also that we are now concentrating in refining the fertilizer delivery and distribution model to make sure all farmers get fertilizer at the right time, they get the right fertilizer for what they grow, and we are investing in cooperation and support with the county government to a very efficient last mile delivery where the farmer gets the fertilizer at their doorstep, literally. We also don't want late arrival of fertilizer. For example, fertilizer, certain types needs to come when the rains are setting in to allow it to sink and dissolve in the soil. If it doesn't arrive at when the rains are coming, setting in, it will not be as effective. Tea. 2022, we found earnings, Kenya earnings, export earnings from tea at 138 billion shillings. The following year, 2023, as a country, we were able to push this from 138 to 181 billion shillings. Last year, 2024, we pushed it further from 181 billion shillings to a record 215 billion shillings. Again, something we've never achieved in the past. Why did we get this progress? We removed VAT on teas purchased from local tea factories and equipment imported for value addition in cottage industries. We also distributed climate-smart, high-yielding tea seedlings to farmers. We also enhanced research and capacity building for 294 micro, small, and medium enterprises on manufacture of specialty teas, value addition and product diversification in collaboration with the Tea Board of Kenya. These are some of the interventions that took us there. We did not achieve that just like that. Of course, we also availed for the first time subsidized fertilizer to KTDA. On maize, again, production has risen from just last year, from 2022, 34 million bags to 46 million bags. We are closing the gap on importation of maize. Maize production has increased, or rather, we have been able to decrease the importation of maize by 6%. And we are on target to make sure that we make that, or we retain that at zero. Coffee, again, even without expanding the acreage under coffee production, our interventions as this government has brought an increase in export earnings in coffee from 25 billion in 2022 to 34 billion in 2024. Because of certain interventions around fertilizer, around governance in the coffee cooperatives,
and the reforms we are doing at the Nairobi Coffee Exchange, removing cartels and multiple licenses, carefully thought out government interventions that are yielding fruits. The prices, which were 50 to 60 shillings a kilo of cherry, now are going for 130, 140, 150 shillings a kilo. There is promise that the prices can only go up. The drinks that we import, like Red Bull, so we believe there is potential here. It will also work to mitigate the challenge. Umutegeri tukerekana na ora kwethira gugitinda ntere ushembu kireke kwa mwana ga gutegera mantu jegi urimi bokimera egia kana ikimera gya kandi twerekerekere ripoti ngine ara ruangi rurero takagira mantu jegie nyomo irachidagirwa chikiria imera bimiunda bombe takodara bakiriongera akareba county ya Meru mworoto jure gutigira ne bakobaritana ndawa ira njaga bagatumira nikenda kuthiria tonyomo toto turatumbaga kwithirwa tukithukange imera bimiunda na nkuruki kobaritana ndawa ira ichiagirite na ira itumbaga kwithirwa chikireta thina kirimiri ya kari MC Mutonga na tubangana itirogono runa njira entare ere ntuko ya ijere ruangi ruria rucugurikaga na mantu ja urimi ni rumbite kwithirwo rukithiuruka o kaire aria rukumba kwithirwo rukiritana arimi mantu ja utumiri bwega bwa ndawa nuntu bwa kumenyera miunda yao na ni bombite kwithirwo bakiuga antu ni bamenye ati kumenyera gutumira ndawa iria ciagirite untu bu bukomba kwithirwo bukibatetheria na nkuruki kugita maketha ja maingi jauria kumbikika bakiaria ne baugite bakethiro bare ku mwanka rojo aria bakathiruka nikenda bakomba kwithiro bagitethia nkuruki. Asante sana. Jana tulikuwa na safari kutoka hapa Makutano, tulielekea Ruiri, Mugane maili 5, tukaenda mpaka maili 7, Subugia, Mirimiti, Kibiricha na tulimalizia jioni mahali inaitwa Ntugi. Na tulipata wakulima wengi sana kwa hizo stopovers tulikuwa nazo katika msafara yetu, na walifurahia sana, walipokea information, pia wakatuliza maswali hapa na pale na walipata majibu. So they were very happy, and especially in regard to what we do and what they also expected from us, especially kulingana na masomo ya dawa ya kuzuia ugonjwa na vile vile za kuangamiza wadudu. So today we are traveling to Maua, tutapitia Giaki, Kabaune, Mikinduri, Maua, tutafika Mudhara, Muriri na tutamalizia mahali inaitwa Kianja jioni. Tunapenda kuomba wale wakulima ambao wako katika hiyo laini wajitokeze kwa wengi sana ili wasikize masomo ambayo tumewaletea kuhusu utumizi bora ya dawa na ni vipi wanaweza tumia dawa kuendeleza ukulima. Sana sana wale wa miraa na muguka watokeleze wengi, wasikilize maoni wa masomo kutoka kwetu. Asante sana. Kwa majina naitwa Scholastica Musila, nafanya kazi na Pest Control Products Board. PCPB ni idara ya serikali ambayo iko kwa Wizara ya Kilimo. Kazi ya Pest Control Products Board haswa ni kuhakikisha kwamba wakulima wanapata dawa bora. Dawa bora ni kusema kwamba hayo madawa kabla yaweze kutumika hapa nchini kwetu, kwanza huwa yanakaguliwa. Tunaangalia ubora wake, usalama wake na utendakazi wake. Kisha ikishapatikana kwamba inaweza tumika na ni salama kwa wakulima, inasajiliwa na inapatiwa nambari ya usajili ambayo ni PCPB, CR na herufi zingine 4. Hivi tunaambia wakulima kwamba ni muhimu saa ile wanatumia madawa ya kilimo kwa mashamba yao, wahakikishe wamepata madawa ambayo yamesajiliwa. Na jau nijo ndarikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mutonga ngikuripotera ndene ya Meru TV North Imenti. Mutegeri wa Meru TV kagitene karia twithire tukikujira bamwe bakari ndene county ya Meru bakiromba rais
gutigira na kujukia seneta wa kaunti ya Meru Kadhuri Murungi na kumutwika waziri nande akari kuma kana bamwe bakari kuma ntereche centro imenti ni baumirete na kuga kinyabo ni abakuromba Rais William Ruto wajukia Kadhuri Murungi na kumunengera gite kya minister wa urimi aja Kenya na bobo ni nyuma ya karibangi bantere mwanya Meru kwethera bakirita uge bobo kuringana na karibaba bogete ate seneta Kadhuri Murungi nethrite akirwira mantojegi arimi kumare mujumbe na nkuruki kinyaga gitana gakare seneta na kurira arimi na bare na wetekio Rais William Ruto akamujuketa waziri kirirwangi rorororemi agethera wagitigira ne kaunti Meru ne gukira na Kenya yonde ne gwitana mbere na gukira nera karibaba bogete baba tena ndoa kinyereko na urano minister roje kagitana gaka Eric Muga indikira bakwenda ni thirikari yaongera kaunti Meru waziri onge umwe na barendekithia seneta wa Meru Kadhuri Murungi athero kinengerwa gitegeke nabo bamwe bakari na kinyatongeria ba matura kuma kirigisigo mbunge ga Central Imenti ni baumirite na kuromba President William Ruto kunenkera Kadhuri Murungi urani seneta wa Meru gwa kagita gaka nethire akimwethia minister wa urimi ende na kwenda gwaku na kugwirwa gwaku ri ito tucokerie gitege geto gya Nkirigacha no tunenkere mwana wa gwitwa Kadhuri Murungi kinyabo jokia ni keu kya ndibute speaker no nto mwanka na arua ndubute speaker totone nyantu kwemwe ejete kawa kwe wanjera ute ndubute speaker tona ntu kwemwe na ambasari ute ndubute speaker tona nyantu kwemwe ejete nya gwaka kanisa utono withiuruka na ndi tukoromba Mr President ura twakuringire kura tugwatene twinthe rimwe na turakwa ura twetikanirite tebia CS biere bia Meru Please tugukoromba na kitio kinene tunenkeragia tukia agriculture kitia gukara nau no tuitwize batwemeru tugwatirite Kenya na percentage nene na urimi andi tukoromba turiteni gitegeke ndito butwe gitekeke tukoromba kia agriculture na tutikwenda mtungi akizukia kwena mtu tutagete na tona batu Meru agatumba no tungi Kadhuri Murungi tumukarite na inyenene mono na inya tukarite twitwingwa no ntitukona na Kadhuri Murungi agwitira batu atushainaz Meru na inya nau akiumira Meru akiumira Kenya yonde atugo sport tukerwa mtura na kumba ngugi mwana wetu thuri na mwana wetu rito maguta imurungu turuga mwe gitekeke and you prove as long that mtojo akomba that what we know na itukuromba thirikari William Samuel Ruto itujukirie mwana wetu ntu no umbo tutethia itu wananchi bado tuende rutero tigani tunganiri itukua pia yeye ni mtoto wetu na tu support vizuri sana na anaweza fanya kazi vizuri sana tukiwa pamoja na yeye akathuri batu tutegete tona no umba gututethia no ntu imuntu rionga kia na kama na masinani age rionganagia na antu ate ukabira ate mantu amainge Nkurukiba riuga bajukitie tagaria riri nyuma ya urimi aja kaunti ya Meru butongeretwe ni majani na iria kwithira bukithukanga bunene na kithijo mantu neja majani nukona rira atutetaira ria bakara na munya majani ja karibu bwega lakini thai joge tari miaba kura majani no tunandi ja tena ngugi kajotegwa mundene ugeta majani ja ere costo ute eria rio ngwai dite gurite na mbesa mantu ja maingi ja kwamire ja mbokando twandire icio ciratutethia ndi thai asikurira mundene tweja kugurwa cira kithukia ite tutethia ura cia turere nyana school fees ute uiko tutethia bakirikiria karibaba ni baugite bojurirwa mendekithia jao bakethira bakigwatira thirikari ya William Ruto nya kiri gipindi kingi kia miaka 5 kiri tamuijite ukwoja tutukugwete na nyana ndi tutakulekia na tutikona ja twakulekia na President we can assure you ora tumirete 2027 otonenkera gete batwemero especially Central Imenti na North na kwa Imenti to be precise tokaumira ora taumirete ora twakuringirite na wirubo bunene no tugakuringira that one you can count on us 2027 nyaketekera Kadhuri nyake thatu kuromba gitika na kiromba what we know bado twakariba Meru tukasupport Ruto wetu na tukamwakura chetu tayari kusupport William Samuel Ruto 100% tuko nyuma yake bamba tu bamba na yeye pia atuangalie upande wa Kadhuri Murungi atusaidie hapo na ndi kuromba president wetu
no tuito kwendete ora twakugwatirite 2022 kinya thaiji no tukwendete na tukwendete kinya nkoroki na tugetania gugwe na kia 2027 batu tukakuunga mkono. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Riboti ingine ati nyuma ya ikundi kathomba kurikia kunengerwa mbeca ni thirikari aza ndene kaunti Meru mbeca cha kubatethia na kubokere kirimanto kathomba jare ukibiashara ikundi bimone bambirite na ntangurutano na nkuru kinkuchanio kagitene gakuga mbeca izi otore mwandiki wetu Anteto MC Mwitonga agutariria nombete kwithirwa akiriungira ikundi kathomba kana gikundi kimukumantere chaga koromoni arombete kwithirwa akithikira uge bwa akari na anto barabari nene ya gikundi giki akagitene kaugai bwa mbeca orenda maria ke Meru kana sonko kaigisoini Nibu akoigo gukwira igwa mume ni akariba gakoromone endia ba machunkwa bagiteta ni untu bwajara bakurukirite nyuma yao kwegwa mbeca. It's just a modern. I'm speaking on behalf of watu wale wanausanga machungwa kwa hii soko. Atere MC Mwitonga ake no ntongirira ciogare 41 ngiri 41 minus ngiri 12 anto bande enda bambere imbechi ya nacio tiara ngiri 29 sitonyeke muntu omwe tuteteri nyamo chamani tuetere oto karere oto mea umere ngiri 41 kora imu ira imu twarie no athimo buru mokoyo kwa ira imu ambera nenkera piurete atweri na no asa ina mbeca ira au ngiri 29 ire kati otota inyake nini atora nkuria 29 bware twero tomboka twana tonenkerwa mbeca oya anto ba kwa kampenira piurete atweri asieta achi alende wa machungwa lakini tutatu kwana kiani na tothurana kanto baithura bongwa wendi boko ndirenda kuwa atere kende keito buruna arore nyathera parliament ore kana tharaka batu section yetu ya machungwa toretero ngiri twero kengiri 41 ira cia release imwesimi wetu raimra raundi tukubatire kuretero mbeca ukiani ne tukagairo twinthe na nkiari unte kango ciareria union mbia anto ba machungwa kenda banenkero mbeca ire ikubatire na bagaero na bero twetete ona twetete o na muntu omwe ati ombo karaka nyumba Adieta yakwa mbeta wa Eva Mukiri demokari wa koromoni bedakia machungwa amachungwa na sana bibi mbeta atia pendakia batwe tukwena aru iro tukwaira mbeca ira kindekia ire atio gakoromo na ara tauni ara watu gakoromo na bairwe sector sekta ya machungwa ya matongoro kila sekta ende batu sekta to ya machungwa na arua to awangiri 41 kengiri 41 ila imu wengo wathimo to muringira thimo ngiri 41 ila siye kuya anto ba koromo na to airo muntu siringi mana yana ya anto 60 to airo ngiri 12 ngiri 29 ile inasieta to kori la imu atere mbezu no asa inachoka enda sieta ate kinya koromo ne awo ipire tekatwiri asa ina mbeza ile ko iu angi tuero nyumba na sekta to nyumba to tuondo na twaki ou kanyuma ntoro matongori batu mato nyumba to bai kwasie bakara ende katoka machungwa kakara na mto omwe kakara na pile tekatweri nuare agengiri tandato omwe baka takara ngetine ana ko bane deti nibito mambe tsine mako yake kiama kyanto machungwa to ala wa mto kanto kanini kana watu tena otongo to durane kaere. Haya, nija unejo ndarikia kwithirwa nkigua ni kuma kiri ekuru endia ba machungwa thokone ya gakoromone aria nkuigua wona ithina na waganingi nyuma yao kwegwa biria baraegi na ndika bakung'ang'anira bakirujaira ntina jange Mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndene ya thoko ya gakoromone Mutindo Kangangi, Meru TV. Mutegeri wa Meru TV turo kirio riboti chegia kari kuthira bakirombera senator wa county Meru Kathuri Murungi giti kiri kanjo ya minister Rais William Ruto akariba ntareche igembe kinyabo bateti nyuma ni ara akari kuma ntareche igembe bachumiretie na mono mbethe bantarizi bakiromba Rais William Ruto na munini wa Professor Kithure Kindiki kutigira ne bakuthura senator Kathuri Murungi na kumunenkara giti ta waziri
akareba baba kiuga nandi kaunti Meru ni bataire kuongera waziri na waziri uzu abataire kwethirwa ari senator Akathuri Murungi. Mukiri wa Nkonja na ripoti hiyo. Bauni ya kariba Meru na mno bantere siembe baraba umirite utumana ntomwa ke mukathe Rais William Ruto bakimuria kaita karete totara mawasiri ende kaumbe kwethira kithura seneta wa Meru nwe Kathuri Murungi no ntobangwe yake rethirite akionania na korita mno ikonia manto ya koni uremi ke senior position ira ndene ya Nyambene kwina governor kwina CS kwina ambassador na kwina women rep na kinya PS. Lakini tweta imenti na bori ni senator na PS. Na no ntobo huu nikyo gitumi tukuromba William Ruto urawi rais wetu wa Kenya uratwaere kura imbinge muno ombe kwa pointi Kathuri Murungi ari waziri wa agriculture keri shafo iretete kutumithia disabore karingwa na nengero tekaga sunu lentori au no mwanga tukenda ino tukatwasuno na kiari kietu kitha gikumembe igitaimenti Kathuri Murungi wo ombere kwithira kiaria kiri senate omba kwithira aikia mswanda na ara parliament bomba kwithira betetera kimera kietu kia mira that means okio muthani etikikia CS wa agriculture batu ya arimi bamira kana antu ba Meru county tukomba kwithira tukigunika ane twithite twina wasiri wikuo CS wa agriculture witwa Mutai Kagwe ngweke ni muromo waki atengo iyile aki atwirire mirani ura wa mauri na ici mwire mia urairo mira manele ikendo ngiri mwanja Somalia na kuma aririe tutona na mathithio wengweke ni muromo waki aturingira kuno koitu kuromba ria president yake thira kibwitha series chafu nekire Kathuri Murungi kitine kuge CS no ndo Kathuri Murungi na Kathuri Murungi mwanetu na kumenyara nyamelumite nyungu ko Meru antu bakuthina pio twera wegitikia CS wa agriculture no ntoitombete kwethira twina CS bele bakulukite tawe Peter Munya na Mithika Lentore lakini antu bau baete katelus ba kimera kietu cash crops kietu no nto bathokerie mira kabisa lakini kebura tuonete Kathuri akithetera mira no we ombokombo Meru no ntoibuise cash crop yetu imira na kankuromba kabisa kitego kya utanange no ntungwera era eteke kyane kerwe Lentore na sunerwe kwen kuromba keketa nange ikene kikishoka narego ikishoka na teboloi ende no Kathuri no reu endekere akariba ni bawete bo takwera benandwa na waziri uratwenwe okumembe no Eric Muga ende ne bakoromba kinyawe kaita kara mawasiri baba kethera bakithurwa akethera akiritwetene kekyawe ende Meru na yombe kwethire kigunika na mawasiri bele nitukuromba nthaka yetu yetwa Eric Muga no ntoni muntu competent achokerwe gite kyake kya water and sanitation na netukwachwira William Ruto na kithure kindiki bako gutucokeria Eric Muga ari waziri wa rui bachoke bathanie Kathuri Murungi ari waziri wa agriculture nitumwira manto yakabwithika ya manene nkurukio ya bwithikire 2022 andu bomba kuona tukiuga Kathuri ae wetikia CS bakona yaga tukwenda kuura Muga imuyuthi mwenzetu kana tibuo Muga tutikwendengwa batu atukuromba ete no ntubiethera biele twete atia twongelwe tucokerwe etikietu kia CS tumbe kwithira twina CS ile kenda inya saindira ya imenti no ntubwa regional balance twithirwe Mr President waringirwe kura imbias kabisa waringirwe 80% na ingwetikia tutaringa 80% ringe turaringa 80% ringe so ngikanto mo promise ruare etekia CS na mwaneto Eric Muga amwathile tiara tutikwenda Muga etaboraine inwa tafadhali Keripotera Meru TV kumembe mbeta mukiri Nkonja Gatho cia mwanya mukiri wa Nkonja no ntubariboti kuma ntere ucia igembe
Kongina kuone ati Bishop wijikene ta Bishop Mwathi uranu musiasa kanano mwa siasa bare nkuma kuma ntere cheche kariga narombete atongeria bagi siasa kuma nterizi gutigira ne baguchwanjere cyo kuleta weti na mbere na kuruki maendeleo kiria kariba chia kariga kulingana na Bishop Mwathi bamwe batongeria badagara bakiringa siasa itiche kuleta weti na mbere na gutigira akari bagichoka kana nyumba kirimanto kathumba nyarana ndia rombete atongeria bonde na mono agitegera ndene nterizi chia kariga aria aboretie kweka siasa cha kwathorana akarinthi na gweka siasa cha gutegera kinyamanto jegi ithomo bia siasa na nkuruki gutigira ne bakuritira akari na kureta witi nambere na nkuruki maendeleo ndene anteri u chia kariga ndagara waiguna na rugonoro Motira wa Nyamonogano muringiria na waya kwenda kumenya gomo Bishop Mwathi na rengira ge siasa kimenyekana ta Kanugu kethura twi siasa 2027 yakinya nondu thaino timaendeleo tukurutha Kanugu gagitamba miteni ya siasa barabange bagotinana na bawandini ya Kariga batakone atu bara batena manifesto cia kwendia boba kwaga bakuga bakali bakiwa mtutu mugetu atai wa muthomwe no retere nturia mithira ewo ya wari gichongo wari ke kwari gichongo romie nturia mithira gite ata ana batigo becetha wa muthomwe no cie kuona ciari banturia thinera beneo abu gichongo tukare urenda kuthura ithomo bila binene ka urenda kuthura maendeleo yes baba kwa lichonko na tutiarega lichonko no tingo support ntakachia kwa ithoma buthome kabisa neke tumekuwa na mtu university ya uyunge wa university uyunge wote wako sawa Bishop Mwathi kana Kanugu akebutia kagitakara kwarageria karibanturia ri wandini ya Kariga arathombetia na siasa barago china na bononto bagochetha na kithomo kihana akioria siasa babagocheria manifesto ya kwenderia anto na tikwanga bakiuga gabara bathomu na baraba te bathomu na kabati gutetheria na kuthoma tabura kwanga kibatethagia akukiro thomete kirutithia wira kuringana na capacity ro thomerete kwi mtu thomete kithomo ya kumutamburi na ng'ombe ndio ito veterinary kuru thomete kithomo ya agriculture ya kureithia nchugu chirega uchiara iki akame murimu wa mutigiri akera ntu ikwana gato kithomo kuru thomete kithomo bingi takirande na kioga kwa kiambere degree ya mbere thomithitwe na chunko ya kanisa kenda ntweka bishop abanda thomithwe na kitharaka setani afanye nini na mtu athoma akarutithia gichunko giake wira araikwendekana wauma university weno kanturia campus waya nturio kenywa chai gichongo karia kana ichayo kanywa ukere kitharaka kenu ende borenda na bara gichongo ka borenda bara kitharaka twegani ndathi mbunge mbari mbio gichongo na Kiswahili ndaya na mbari mbio kitharaka Kanugu agekorera msie wa Kariga kenywa zaidi metho nonto bakore miko wa kirisha Kariba Kariga kire mbunge ya county yontokera kugiga gutema Karibaga maendeleo ngavana tikure mwikuruta wira nura watumirwe athi kumwira mathina mache Kariga wondi aringire kona athi wira nichi no ntusendiemu na umiro bisi ngavana na umire county assembly bathiyanagia na mheshimiwa na MP no muthure wirani yake na MCA no narabu tende kinywa na rukire wira yake ambiria kuthiyania na mtu muthure twe atuka PA wake karibu atwe kandereba ya antu bateba dhure na aringirwe kana na MCA lakini tikwenda wake no ntunwe training yake na askari me aturene tu askari wa KDF ende kirundu kirege askari gitikore kuma wayaro na tambondi gandu mheshimiwa atiko meakana agitira tai na thuriwe ende no turare miro wera achoka tu kambondi gandi ya baraba dhure na baba teba dhure ibuko nenga nafasi mburugamire ndi kuma wandi ya Kariga gechigo mugeke Tharaka nkiripotera Meru TV rieto kambeta ndagara waigona na torio county oyu ya Tharaka Nithi ni ati irenjire moya gutigira ne bakwigika gukuria na nkuruki gukaria untuire bwa Tharaka Nithi thirikari ya county ya Tharaka Nithi itongeretwe ni abitha munene urarungamirite rwangiro gutegera mantu zegie untuire na rawizikene tankirote Makarius na chimirite na kuga ati mambura ja uragite ja mwaka jojo jakethirwa jare na mantu kathumba ja gutegera na nkuruki gukuria untuire kiri moja mantu jaria nkirote augete jakethirwa jare kiri mambura jaja ja uragite ni amwe na kuritana na mantu zegie irio bya guyuntuire bya Tharaka Nithi
kuritana nto manto jegie kuthithia ndawa cia kagita kau kabere na nkuruki kuritana na manto jegie mekire na mekarire yau kana kagita ne kau ekanyuma. Murimi wa mbogo na rugono ru thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi runguro rwangi rwa kacha nditwarisi muno akethiite na mbere gucho ikundi bira bikathiurangiti mwanka uyu ara indi barindeni agicigo mbunge kia Maraba gichwaga ikundi bibi. Moroto wa kiathi kia mwanka wa uyu ni gutumira untuire bwetu na njira imwe ya wikuria na kuona mbeca cia kuina mbere kuibenderithia ta mugongo turi munthi nuntu bakuru conditions cia wondi ya mitheru ara tuyite gucwa ikundi bira tukaira uragiti. Mwerekithia wa kacha ndeni ya thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi Geoffrey Chabari akiuga untuire bura thirikari ya kaunti ikungwagira kagita kaurangeti tuntuire bura bwakurukirwe ikagita kungwagira uthina mbere bwa untuire bwetu bura butwegie na bura butandunishaga akia muntu noriku bubu untuire bura tuthia na mbere na ukurie turiuga ono ntukuri na ndu baingi muno begitwe bakigwa bakikungwira untuire lakini nuntuire bura bwakurukirwe ikagita na bura tiu tingo tutathia na mbere na ukuria koguo tiu tukuragia untuire muno bura butwegie na bura bumba gutumika kagita gaka gututetheria guchwa imwe ya ngerekana ya mantu mara umba gutwikurukagira ituguko ti wini bunka tutethagiria ntu kwigwa bakina lakini ara no esiyo wakacha ndeni ya thirikari ya kaunti Kirote Makario ciugite mwanka uyu ikundi mwanya bikegwa bikiona ni into bya giuntuira ndeni ya kiatho giki kia urangi. Apart from nyimbo nuntu twinite nyimbo from last year but one mwanka uyu tukobe encourage kabisa begwe bena exhibition ino kana ikuonaniria into bira bya untuire bira byatumagirwa tene ta ikutha ikuru mururu na herbals inu directory area herbals cia go treat mirimo different kwina untuire bunge buri kubwa kindi uguno ntu kuri na miti tutuire neo yoragia mirimo na ere tutethagia kumenya imiti yari kumatere na iriku itwigito tukigeragia kuoneria antu akuru bamwe baba igitio bakiumba kumenya mitira koguo urangiti ni gugitutetheria kumenya mitira umba kwa tugitumira na tukaraganio igatutetheria kuoria mirimo ira umba kwa twinio kagita gaka iri tanjire imwe ya ucoera ngerekana. Muthiani bakiuga kinya iba kurutana ntu kumenya mitira tumikaga ta ndagwa kingo baumba kumimmenyera bwega kugo ukimenya muti uwe na ukendo kinyochu menyera na kana kendo kinyochu kuria rather than kugo muti urugi kunenkera rera ririega koguo no uchumenyoka wachumenyero kamenya indawa ukiumba gutumira ne ugakoria na itukwira kinya antu bo batako ya auditions wewe wina interview mba kuruthira exhibition bira bia gitene ona yewe nguo chetene ira ciekagirwa wewe miguta wewe ni ikutha tabibu kwareria no burete na aura gate tukabuna nkira space bukaro the exhibition. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge kia Maraba ta murimi wa mbogo. Madagitari bandithia kuma gicigo bunge kia Bore ni bethirite bakiguneka kumania na mauritani kiri gikundi giteke kithirikari kuma nthiguru ya Canada gikundi gikumenyekana ta Farmers Helping Farmers onto bakuga mauritania chakabatethia muno kiri manto jegie urimi na nguruki ndithia nguruki madagitari jaba kana baba ni baugete ati mauritania chakethera jagitetheria arimi bana gicigo bunge kia Bore na nguruki bakiuga bakona mashiara ja ndithia ciao chakiongereka. Ikundi kiteke kithirikari na rietwa Farmers Helping Farmers na kira kiri na miri yake nthigurune ya Canada bawatanirite na ataalamu bangi kathumba babwithitie Mauritania kiri madaktari bara batumikagira ndithia cia mucini kendo banora nabo beta kunora arimi ntuma ndaitari yaya kwa ume bobo abaguna muno beba bongo amona kinya arimi rira twajoinire twambirie program ije na professor mwaka muthiru on July. Professor nampere foundation mbega muno ya kutreat ng'ombe kumenya ni mbia ajitie ng'ombe nuntu ni gintu kithara kiri broad muno ni gintu kienda withirwo very keen kenda welewa thina na arieri. The reason ya gutrain madaktari ni unto part of the project yetu daktari ibo batura na arimi kou maturene murimi ona thina muntu uria aize ukamutethia i daktari uria umutitagira ng'ombe kana daktari uria umweza ira mbeu
kou nandi tukuba train kenda bomba ku improve skills ciao cia go treat na nginya diagnosis cia kumenya mirimu na nginya no tukumbathitana bamenye ng'ombe kana ni kamatite kana itikamatite kenda bagatethia murimi mapema. To naja bwa kirua tukiritana arimi mantu ja urithi bubwega umagi structures, nutrition, health wise na tukona turnout indongi. So nkwenda kuira arimi bonde that paita ngugiba gwatanirite na madaktari na abu gwatanire na arimi, alafu nwe murimi gwatanire na mwitingo goku kena nteto ichionde chimba gwataniria kuluki thine ria nene muno arimi benayo ni daktari betu kugira bakuriti bakwenda twitho twibona irio ora bamenyera ng'ombe ciao maybe citeria tubatitira ng'ombe ciao bwega halafu kinya ndeithia ciao cithera cie iki condition njega ya mwili. Sasa kwa mkulima anasaidika na njia mbalimbali. Kuna kumuelimisha venye atafanya kama ni kilimo yake ya daily, how to improve it. Kunasaidia sana kutibu magonjwa yenye kwa mashamba za wakulima. Pia inasaidia kuzuia maradhi ambayo inaambukizwa pia kwa wanyama kwenda kwa binadamu. Bakireke barua moritani ya kaita kwa kaita kere mandaitari baba ndethia mona arimi yatetheria kiriukiria maciara. Ni muhimu mono antu kwijaga amwe paka trend nontu nakurire antu baire batatu beja amwe ikwithwa kwina mantu ja maingi jara muntu athomaga. For example nandi uni kwi gintu kira mbije na kwi gintu kira ungi atije, so nandi tukeja amwe itoritana na mantu ja maingi mono. Sai masomo inapea mkulima akuwe na ile ujasiri wa kukua anaita daktari juu anamuelimisha vizuri, anamtibia ng'ombe zake zinakuwa vizuri, pia anamuelimisha na venye ataongeza mazao ya kama ni maziwa venye ataongeza kwa shamba lake, na venye ataongeza mazao kama ni ya wanyama venye wataongezeka kwa mashamba yake. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbeta wa Mwende wa Laiboni. Mutageri wa Meru TV ripoti we Mwende wa Laiboni kumantele cha Bore nego tokenyeria muthia jwa nteto chietu chia Meru TV yotukumbethera ngikwandagira kagita gakega onba mbetaka Dennis Mutuma Muthomi mutetheria wakwa utukubona ruru terora mathithio agokari Jacqueline Makena.